Jesenska berba grožđa u centru Zagreba? Da, i to je moguće. Prije nekoliko godina jedan od najpoznatijih hrvatskih vinara, Vlado Krauthaker, hotelu Esplanada darovao je lozu Zinfandela. Tako je ovog tjedna održana jedinstvena jesenska berba grožđa i predstavljeno prvo limitirano izdanje butelja Zinfandela 2019. Kad smo mi posadili u Kutjevu ovu sortu, na nagovor fakulteta da tu sortu dignemo u kontinent, da vidimo kako može dati dobre rezultate u kontinentu. Ovdje u ovim promjenama klime daje jako dobre rezultate. Vinova loza zaštitni je znak Esplanadina restorana Zinfandels, koji je dobio ime upravo po ovoj sorti grožđa, koja je početkom 19. stoljeća prenesena iz Dalmacije u Sjedinjene Američke Države. Zinfandel je jedna čuvena sorta, stara sorta koja je najveći svoj uspjeh doživjela u Americi. U Americi se jako proširila u prošlom stoljeću i tamo je ostvarila najbolje rezultate, dala najbolja vina i Amerikanci su bili jako zainteresirani za tu sortu. Znanstvenici i vinari njihovi i drugi stručnjaci su godinama tragali za porijeklom tog Zinfandela, dok mi nismo prije ravno 20 godina uspjeli pronaći tu sortu i od tada počinje za nas u Hrvatskoj jedna jako lijepa priča o Zinfandelu. Upravo ovo vino odobrila je i šefica hotelskog restorana Ana Grgić, koja ga često koristi i u kuhinji. Još sitno broji do rođenja kćeri Vite, pa vino nije kušala, ali je u njemu pronašla inspiraciju za uzbudljivi jesenski jelovnik. Na sreću mi je bila inspiracija, ali nažalost ne mogu ga probati, tako da sam slušala upute od gospodina Krauthakera i prema tome sam kreirala. Znači sada strogo brinem da ništa alkohola ne unosim, tako da jesen mi je dosta pomogla. Stvarno ti jesenski plodovi, ima ih predivnih, sve fino miriši, tako da je jesen bila glavna inspiracija za novi meni. Mislim da će se, kad dobio sad ove prve butelje u hotel, ja mislim da će se još dodatnih jela vjerojatno uz to vino stvoriti.